Dia benlong ki berbestat ni dia penbit yak parti NPP to ya ro hakakot yo no hakakot tap kti hakakot job kakot ong biang baik tamba kawut abe upra mat ya dep stu parlok baik hagane kapor akwa ban keren ya gini man hagane kapor habai de hagane ga jing support jong ipai ba haga voice of the people party haga jing support jong ipai ba haga national people party NPP hashwa ka election kumga election MP, MLA, MDC, hashwa banpoi ka election. Pegi brio po jela me clear ga jongi khasi bat jantia kibun baha ke nong kersan pra. De kibun baha ke nong kersan pra. De nong kersan NPP ru ke long ki babun. Hajing sisa kumungi ki pai ba ke nong song jong kare kasi ga jongi ki bo ju ong pra si pra hau pra song la de kren ru hau pra si pra em ki ba perta pra man ga sni man ga min Haji sisa em kumngi em yimder bisikala. Ladang isikala haga voice of the people party. Ladaga voice of the people party kanrem MP lani MLA MDC kata te kalong ka balik aran siapa palat. Te kumpi ki pai ba kinong song sinong jong kari kasi ke jongi. Haji sisa PD men penjob yo pra mo MLA lani MDC MP ru PD men penjob ho pra. Namar bagi pai ba jong kasi ke jongi menta kibun bahai bakarsan ke support hau pra. Pila dau pra urem kata te kalong ka ba lele aran yangi siapa palat. Ya ka parti hi bro ka we kalong ka ba lele aran. Namar ba ka jingbun jongi pai ba ye ong hau pra. Te PD ben penjob hiru hau pra, PD ben wud hiru hau pra. Namar ba endala poi kata gasngi tabwood ane kata gasngi. Tabwood MP ane MDC MLA. Endala poi kata gasngi ULC pinmat ya ka pisa jong NPP. ULC bisa penbit katu kat ne hagi pai ba ke nong song kita giledar ki baper ki ba penbit ya pida ke pisa ULC penwut haga way ke party kum ga NPP ane kum ga UDP Congress ULC penlewut hagi tagi party ke ULC kan duna wut no haga voice of the people party ULC baga voice of the people party bahkan sarem kata te kalong kabala penle aranci sayangi kumi kinong kercan pra te namar bang ide hi penjob yo pra Gide ban rekan kaktin berkakam. Gide ban longkota. Ngada perlok. Met ban sim ngan rabe opra lada kalong kumno kumnoru lada kaja kumno kumnoru hau pra bet. Te kumpi ki pai ba ke nong song snong pede ban sotho. To gitu yu beperta NPP to gitu beperta kot to perta. Hajing sisa em kumpi ki pai ba jong keregasi ke jongi. Kumbau ba perston kumba kani ke parti hi kelapan bit ya pi. Penbit man kesan senam pingop man kesan senam hajing sisa em hagane kan pi pide ban la ban penbit ya jong ba preston ya jong ba snyo balang dhar ya jong ba kenret ke sama pide ban khur ya ketika pisah baki benda baki ice cream baki sna surok pide ban shimbet ya kate pide ban penbit sayaki kumpi ba pide ban penbit om tangi tegi rustat om tangi tegi rusampang om tangi tegi hek sorkar om tangi tegi MLA om kitegi MDC om tanggi teki MP ki bala penbit yang i pai ba ngiru i pai ba ngi de ban penbit yaki ngi shim ya skim ngi shim ya pisa Henry ka vote ngi ai hak ai kata ka parti bangi mut hak ai kata ka parti bangi kuak bakan job hak ai kata ka parti bangi terang ban penjob ngi de ban ai bet ke ai kata ka parti hau pra te hau pra kunta te kumi pai ba kom tang ide ban long ki berbestat ngi de ban penbit yak parti NPP to ya ro hakakot yo no hakakot tap kti pi pai ba Henry ga jimut ga jing perkhat ga jong pi peli jimut bai hau pra sak hau pra bet hau pra tem kum ta kan kata kan jing penbit ga jong pi ya gini ki parti NPP te ngata dengan das nguhun sisa hakakot job kakot ong biang bet tamba kawut abe upra mat ya dep stu oke tang kata perlok next